Tātonu le tu lai lima, le mafta mai o le tātou atono, i le rifo i tau tua le EFKS TV, le fo umase luatu ma sunga le feo ya korset samau, wan fatau tengo le tānu kalamba le mara mai u feo ngāru wenga, ia o le rifo i asulu, malo li lau, sunga le feo? Ja, malo i lau, fata pola, malo i feo ma tiuti sa whenga nei asu, i fa malo vui, i nei Afiafi u. Asu tim, Ama ia tui le to ulu timunga ia ile talafatai o le taulanga ia o ta pena ile tudu le mana mo fea ngā ruenga ia tau tuana le saunga le mu ma se leva le mase se o le wala ia ma le lolo vaia ia nei mea ne wa fatia lo sa ia le wa mai a manuia fea ngā ruenga o le solulu ia o nai sai fo ile ama le au ngā atoi le asu ina ua e to e lafo ni upo ile fie whafonga esis Ja, se Afiafi fo ia e. O le mana ia o le timu le. O le malo lo le. Ia, mo i lava. Pe o le timu le masina e ngalue. Ia wa fo o te whainga lue. O tu le Afiafi ia Afiafi pe nei. Ia o le ala kai manga lue ka kia kopo. Ia e pe o le whawhela iatu. I le mai mo mai so tātu utirou. Whele vaenga o le larolangi ma Samoa lo e mau mai le tautua le EFKS TV. Ia e o folo fatu tātou kalambaleria Afiafi. Ma lo lava le lange ma lo fo le soi fo manuia. Ma lo fo i le onusai. Ia ma lo le fatu toa. Au whaiva mga ruenga sae. Fita i tunga. Ia i le rei ia so lulu. Ia o le aso lava ua. Ma wolunga ma tagofie. Ia mere morele nganga wha malo. Mai lava i maunga tele se o i maunga iti. Ia o tu sungai. Au whinga runga tofi le tua. So o se whataulanga i tai o e kāre sia sese. Ia o tō sungai tō ina mō tō whatua. Ia sunga wei whawhenga inga ma whatua. Ia oro no pia i so o se whataulanga i tōna si o tātou watunu. Le ngatalai Samoa nei. Ia a o atunu fwoi mau. O lo whaia le whaivo le Tapuaiga i pia o whaivo si o tātou watunu. Ia o whenga i mga luenga i le aso ma le aso. Pa malo atu. Ia fa malo fo ile soi fo ngā lulue o lo tātou uturu. Mai le malo fa pe fo i tono fianga malala fanga. Ne o niso i tu malo. Ia ai mai se lava o ilantou o le lava i. Tu i matangiolo wale pui puinga o se o tātou uturu. Ia mai le wha mai matau tia o le COVID-19 maliva. Le u tātou wha longo wa a ambe o na tala. Tolu wafe mon tupu tangata New Zealand wa fiele so. Se mau le nei yaso i wha maumaunga. Ia o se numera mawai. Ia ale fo wa vano lunga lo penga ta fai langi tu mai ai o lo faanga ma femoli tai mai. Ia lo fa malo. Ia o tato ia i le yaso. A Samoa la ia. E momoli ala nga fa tai a wai le fa pe o le se fa ma. Ona tu unai le o le nga ruenga pui pui. Ia ma le nga ruenga la vai. O lo fa pe fa ngai pea. Ia ma le mtanga ruenga. Ia fa pe fo le tautua ala fa la tonga le ni yo. Eisi sao le wha mai i tunu Aotearoa. Ia, o te wawa ia tu ma le wha noa ia e tālo sia. Ale mea si leo na tā ua, mai au na whai la tui pui pui. Ai se herwa anga le solo te e vai tauri. Ia, au te loa ana ua maua sei solo te ni le nā i le wha mai. Ia, ua le vana solo muri. Pol vanga na le to te le au afia. Ia wafo e maua ina wawil whareba. Ia, maua ina wawil whareba. Te loa la na ua a afia sei se o le vaenga lea. Ia na la tau la ngona lea o le whai atu e whai le tui. Ia, me nao te fia tele e whaelo atu le malu si tātou atunu. Ia o lea so le na maa. Io. A whea ai le wha le no whanga lea o whatino ina i tui. Lea o le pusta. Mana ia. Ia, le sa. Mana ia pusta. Le ia no na anga wai na uma pusta ia fa i folo ya pinati ia o le turanga le da ai mo le fo le fa tai ma le fa malo o nanga le tanga le so fo malo loina pe la na ia la to ia i le official tanga ta fa mai mo mai fa fo ia fa malo atu le to nga le fa to tele ni so tai o le tu usa ta tu ia fa ta sile so pe fo ila o fionga ia li fa msino o le tanga luenga o whamsilonga whanuma swafa ia ma niso whai whiau ma nei o le lava e ma tau le turo o le lava e tai mua lato tai i le wha tāua ia wawa mai o na whai le tui lona tolu le ale palamini
E palmini. Tau fai foi le tau afianga ia le sa fa tino lo. Ia malela utatala mo le tunu lo tele. Ia o ila ile official tanga tafa mai mai fafo. Pe fo il tatu fa mai tele. Pe iam fa mai fai tu malo. Io iam fa mai fai tu malo. Ia me mane te wio le toi ia io le sia o stamp le fa popo i tu ole Alo pe patu. Pe patu. Pi ana ia na la ngona tailo lo pui pui. Ele ngata o la ua pui pui. Ai wa tamauti no foi. Wa fa fai ngo fielo to falua I foi ia pe ina tatala lava. Le mela le utula I mai le fa la po New Zealand po ile tunu ina utala lava. Ia ele me fai na lo wa ele uma tui. Uma tui. Ta sina ta o le fai o le tui. Ia ma le lava tatu te fa solo le soifuanga. O le pepa tui lava I fea vea. Fa ta ma fai ona e ufale ma e ufafo. Ia ma e la sia e me se la le o nanga fa soifo maloina. De ma fai na e alu fal mai pale so pepa tui. Lo no winga fai te ngase le fai lo tui. Ia ma le o le me la ma fai. Io. O le ngofa fale. Ai pe o le tulanga le na le fa wa lunga lo penga te fai langi. Le mafta mai o le mamalo Samoa. Io na io tatu ainga wo mai masani la fo wa mo le mawina le tatu kala bar Suluaulama la fo ina failo ya wale nofsi la fia. Le fa lili nai fa felo I mai ala no la fo ma fia. Ya fa pe fo ya line foto. Noli e so le malo lava lo sa se lua fa malo mo fa so fa tai to long manuia o lo faiva lo fa mo lo fa be hoi tu e far ke lo pe ya malo fa tai Tima sopa se wala ya ti munga I nei Sydney fa tai fakasa TV tima liuvao ta lo fa do sunga bor por kalame o le mata batatu I nei Sydney au setalia ili por capo se o manuia I lo sunga malo lava ta wata I tu sai vo I marta tu ino ta to tnu manuia lo faiva fa tino ne Afiafi lo fa tu mai amouli America Samoa ya vili tau tuana ma auto le saunga le mu o le na o lockdown le tau tudo ya tau tuana ma auto ina ya malu pui pui lo tu soifua a me se nai fa nau mana I tamam tira ma tua le fa wa ma futa mai so pase wala ya awal pole fa mo pe ile tue tau sia tato ya ma resa lanka so fo mo ta pola fa ta lo fo sunga ya sama ma lo ta watai lange mama futa tu ma ngele ni au kilani fa ma venga sa fai I le fa li le uma lole pusa ya ai fai lo le puka puka ya pingaki ya ta le va Afiafi ta lo fa lo sa se lo moleto lo fa su tina ya vasa lai se mato inga le visa le mo lo fa foi mo lo te pala ya sunga le fa se mau ma ta tu nga luengo le ya so Sydney ya Manuel por kalamo le ya fa tai fa casa TV mo le au o nanga fa tai ta wal va for toto me ona te visi tunganga ta lo fatu ya I Wellington ya fa tai ana leone fa malo le tau tua tunu lo baselua al fanga mo lua mai se so mato no pele o le usoli mai melpone ya ma futo mo voi nai to siusta ma lo va malo si la tnu ale alue fai fai na tu le pusta ale no ma no ma lo so informoria ma lo so atau ma lo le tau atenia sfeu nga wenga Maftatu America Samoa ia o yai lan to le lockdown da lo fai America Samoa ia e mana to pe to ta sanga o fionga tu to va le ma mai foi ia tato to le ngan mana to manga lina na nai o yo fionga tu to va le to mai ma lo se fo manuia ya lo sunga ma lo foi mo po kala mana ya mata tu Sydney Australia fa manuia le tua ya to lo manuia le Afiafi fa tai fionga fa tai tele le ayo Sydney Australia ia ta wala I pas le fo e ma fa bai se fo modelo lo va se lua fa tai mo po kala me lo ftela tu nga o Samoa lo ma o lo ma fa timunga ia ma lo longa I nei ya mato I Sydney Australia tau tuana lo tu sanga le mu ya ma sta mai foi ni so tato paanga il tato por kalamo le Afiafi fa solo mai peta tato lo fanga so peta tato lo fanga il mai mo mai il tato tudo nese karin so yo manuia lo va se lua manuia por kalame fa taliato pala mo so al pure ka ples fa tai nese allo faccio mo io foi ya
Sa nga lu fai o le nei solulu. Ngale male mana to manga lina ta lo fala vai do sunga malo to tu atro. Fa tai mo por kala me mata ko fie. Ma fa tu Wellington e altero. Ia o lo yaile. Fai numera. To lu afe do sala u fitu Komiti. Ti ali. To lu afe to sela wa. Ia le wa to lu afe iva sela. No, yo le wa nga irunga ia. Ali va ke va alo fatu so mato nu isalo fata ma lo le tautua. Lenga pe ita tara falava do sunga le fenga ye mga venga ne yaso manuia lava le aso o fatu yo ta inga i sale longa o sa Tapuaiga faftai ya faftai tali fai fotoma faftai e fakasa mole au nanga. God bless mo fa wo ta longa inu lipi manuia tele lo programe o wa lava ta no po yali o se ta to tumba ile ngata ilea yo ona ilua suanga si mea ota ma si mea tunu si mea ota ma si mea tunu ma tau atai Tapuaiga ia ma whawhengainga ma tamatatu i tumua tai mo fa wo lo mai mo mai lufi ia i lufi lo mai mo mai lufi ma to fo lufi tumua la na le saini mai el fa salonga na line fotu alo fatu mo Samoa se watu no pele ma aftatu i nei Wellington e New Zealand. Malo aftai, da wa mata watu tatu taimi. Suma lo minuto te nei le tulai lima. Ya tatu ye le por kalamba le Suluaulama, ile mana vai o fa nga luenga sa fe ngai maso tatu utodo. Fa malo atu le no fotatalo. Ya. Na yo tatu tamama tina matua. Ya o la toa pula la ngoto soifua. Fa pe foi na yo tatu matua pensione. Ya tainane ya otupu mai e lo tatu utodo. La foi tama la foi loa. Ia i lantou e whai masirianga o whianga mala alwhanga wha maloi lau tono of tatalo. O le lava ua tau manuia, ia u tau manu wha moe mga umole nei asolulu. Ia u tātou iaili si ui lasu. Tō nei e le o meis whale tonu ana e te malo si lawa ina o mai an whai tu. Me le iei pe ua. Toi whao. I oi. Ai ngalo ni malape o kofono. Ia malo atu. Ngalo lama le lama pale. Malo voi le tau atai, ia, fa malo foi tai o le malo, e fionga le pandemia, ma la kapedeta, ia mai se ia o minstala ngolango, tai nane o le fonftalai ma sui ma malo le fono, ma to foi o le fa nga solo nga luenga komiti, malo lol parmene, ia fa nga solo nga luenga komiti tai taso le parmene, ia ma le komisio se foi le lo lato, ilo ina tu la fono ma, ia, pela tu langa le na o lai nga luenga tai o le tudo. Fa malo fo ile, like tu vai Faamisionare. Ja. Fionga Faamisionare met fatua. Ja, tai nane fo ile, president ile. Faamisionare fa no swafa. Le olo faisina lato malo longa le reitemi. Ja ono tulanga e pe ona ia ile ta finga mai le malo. Olo ia fina ngalo tai ile malo. Ja, ta o te isi lava fa telengese auto fo fanga. Se ita pena le tu la fonoi. Fatino i lunga la tonga. Man tu alis tu stayal. Ele foi una fatino po fele metanga ia. Betia sai peter si. E me anewa o mato so enga maru atu tu stayala yo lunga. Ia la feta tonga venga yo ngai fape. Tu langa le na ta waile. Tu langa e pe ona ia ile nei taimi. Ia ai e ti foi la nga fa aftai Tapuaiga. A tupu mai o le tono. Fionga ila malo le malo, ia, le fionga ile Tapuaiga, fionga tu le lifano, le mesofo. Per foi le fionga sui al fono sui tofia. Le fionga tapu santele, le fionga le mamea. Ia malo, mal faltua. Ia mai se foi. Ia le tapu i maia, Tapuaiga. Fionga tu puta msese mal mesofo. Ia va per foi suga le mali to, mal mesofo. Ia wa le uno foi so fai ole turu. Ia tai nane o ai ngo tupu, ai ngo nofo, ai ngo papa, ai ngo e. Ia fa per foi fa lo polo tofinga. Lunga lo penga ta fai langi la fa wa ia lo fa anga lo tatu tuno. Mana tu lavai, le lava le tau mai fa ilo. Ina ia fa fa ngo fie fo ile ngal ngo le Afiafi. Ia mai se ia ole fa le ina la valeo le ngal fa. Tai. AJ Frank, pon ia lo por kalame mai au kilani. Halo se mis se peti, anu ia tere el programa ta para ma sunga fa fai fiau. Tai. Tai. Sini masina. Malau mas Tapuaiga ma le fa venga from New Zealand. Eh. Ya.
A fe male tase misi, malo mo por kalame, malo le nga lulue, tapu meret, ia so no pele o fana lili. Fe la ina nei sal pule. Ia lo fanga mai matan New Zealand, malo fa aftai. Aftai. To buy one Henderbrandt. Watching from Melbourne, Australia, lo fa to God bless. Aftai. Ia malo fa aftai. Le aso tasi sau foi kai salita. Ia fa fe la yatu. Ele misi lava lo por kalame, malo lava mai otara. Otara. He. A veiseu, a tal vatu ila fitarangi tau pola fa pewa sunga vei fau. Maroro tau tua, maroro sa I fau mga luenga le nei Afiafi. Mafu tatu I nei urban, Seattle, Amerika, o le teimi la le, ua se fulu e te ele vanu le Afiafi. Maroro mafu tamai a vei? Rono inga ua po. Yo, po. Tali fai fotoma, alo fatu mato umanei melpone, so tato turu pele o mana ia le tau nei a mato, fat foi mo lua vaselua, malo tau tua, alo fatu se unu pele o manono, le moto manono, he, ainga le tai. Leila le tau I Melbourne, ala timu ia, Sydney, ma venga sa fai, good afternoon from Christchurch. Malo lava nan sa, inga luenga mfai vole nei aso, ia, olo fanga masan lava ina yo ainga pele, ili, ma wawai fale alili. Ta fuatai au ta vai vai sala ai misi fa fianga fuao masieni fui mono to mtangi to ina pensione malo man malo fa unga mat fartua ya maima man no falo man via tele tau tua ya do sunga lo fa fuina le tuche lo tele mo sa mo atoa fatai so al toina ya fa unga maima ia fa fele to fo il tato to leo aninga sio europena Seki ka pokalambe go suga fa ngatu I Lower Hutt I Wellington. E moto tu mua fiali so I fomanuia la to fa tapal fa pea le lo so atau fa aftai mole por pokalambe manaya. Ia fa aftai tai le mota TJ le talie ma lo le so I foi lo sa se lua fa aftai mole au nanga fai pea tau longo atu ia alo fatu nei matua nga ngai fo le fanga ia fa muina ia male ainga I nei tafuna America Samoa ia la fa fonga mai nei o to ainga nga ngai fo o lo manuia ila to America Samoa fonga papa tu yoti alo fa mai Melbourne Australia alo fatu fo I mo matua mai ngai uloa a mese lo sa se lo fa ftai fonga papa fonga papa ia de mauto tumbua fa tataria tu tato sale pule Yo asa isako ta lo fai lo sunga al fanga mo ngai nei yafu sa tu ya tu savai ya mai se lava ya ole mato malo ya to malo ya o fe ngai male lockdown ta lo fai ya mai se Starkis company e va tu pango ta tu ana lo to sanga le mus ya yo asa tuila ya va lava ile mal pui o lo to soi fua Yo ile lau pepe was fanua yeah they're watching from Athens. Yeah. No po fio Europa le yel mero Athens. O poi la foi ma futa mai o line fatu lo sunga morielo por kalame God bless. Ona si uliali Emmanuel por kalame lo sunga lo fatu mankau au kilani. Fa manatu fa manuia soi fomriela sunga lo tu mai le foi. Ya fa pe foi le sunga I le whawhekaiga mana ia le porkalama lo whatele mo ainga mai Samoa I o lai mafuta mai au ki Wellington. Aftai wha manatu. Te rea nisi o tātou o lo whaanga ia e whangasot. Sumareva minute le wa te nei le tulai lima I le tautua le whakasa TV le mai mo mai o su tātou o tero. Ia manatu lava o lewa e mai mo mai le tātou porkalama le Suluaulama. Ole ano fale male ano liu el porkalama le nei ole fa malo le soifuanga lulu ole todo fa malo au fai faiva ya malo le au fai fa to anga au fai to ngala au ia ole au fai au wala ngalu nga fa kamuta ya malo le on sai la au teu falua yo ole au ta vale au nanga o manaval na mo moli atu le fa malo ia ole au kilingi ya ele titi le tau o to sao ele to nanga ile ngate le malo fa pe foi kane sia ya te nano tonu la bolo wainga
ia fa malo fo ia ila to o lo fe ngai male ta lao ino le la pisi tau langa oi fa tai tele lo to sao de fa mai ino sio tato o toro ia mai o taota e pai solo tu lo fa fonga mai ia mai la to e la fai so ona la fai la pisi tau langa ia ai fa tai atu lo to nga wenga manato le a tali watu le usa cho ia mo sin tato fa fi fiango le Afiafi e vai ai fo il tan kala bola Suluaulama ia ai o lo ava no pe lunga o penga ta fai langi ia wa lo fa nga fe mo li tai ia na fa le ina foi la wale mai mo mai o lo tato o tro o si mai le mai mo kawanga ngaso sikaleki ka ingon mo ai le lo makua Ani sila la wisi. makua e se male ai faleanga Ora ai feme. Ora foi le fe. Le lo makua Ni changa. Ra. Pega le ya tu e lo fa ha pro ko wa. Mai au fe ai nga. Ya la nga. Ko so ma boya ko La nga fe fa to. O pe ole kwa mo mai. Ra le fa kia ki o mo lo wa nga mo ko wa. Vai ai. Va ko so ma mo. Ai fa le ai ba te fia. Ai ba au fe ai nga ha penga. Sibai me ngai no ele me. Pai wa mai le ke mam la male le ya la o mo fa ku la fa ngau. Ma kwa pai ava fa ya ka ko i pe ava ku ma ko ya uru fe ya a ko ka ngi mai ko pe cha mai lo uru pe se uru te. Ora me ke. Quái, phải mai ai, ya swap, umanga ko ay mo la fa nga mo ko ruwa. Ele ba de fo de lo makua ma. Mai no. Vai ya, ko ki changa u fa ya ko le apa ki ngalo ko ruwa ru kai ile mo anga male maruru e fo le mai me ka chama ko ai for ko ai. La me ko kele o ko ya men ko ma ka fe ko ke o e men ko fe. La me nga ka ka Não com uma fifia, Sim, wala. Puke aso. Ele é chafia uma com puke. Ngako wai nga ora ra ruko puke. Solo. Ngako wai nga ora ra fa nga le puke. Não com uma fifia. Vai gala la kau. Nga la kai bola nga fe nga ko uma fifia mo ko la mu. com macia Aso uru puke aso. Ano, ngako wai nga ele kaure mo mai mo mai ko puke. Vai no. Maroro. Ngai. Venga ko puke kele pura ya bueno que te tenga algo ahí no kwa kele puke tengi puke bueno como la más que por que bueno oye la ka ele puke bueno pasala mu lo foi kakala kula le pafinye vai oye su e kala ko mu não me papinha ela ela mete sua bea vai não papinha ela aku pun me vai sala ko vai vai sala ele me faz faz vai ku sala mu ele me faz agora de fora aí o ele la que makiba la makiba ma suengira vai olha vai olha mafia vai agora o com mafia uma pipinha lipstick mu quase aqui ele não mais mamãe porque eu sou lá não é wow sou ele lori vai não câmera le ora com a cara porque malolo mamãe como que mamãe que eu ora com a coisa oi pero ahora cuando voy a caer con puque pero puque oso sí a la un malolo ahora cuando ahora un cuidado puque oso porque eu sou meu ou a logo sempre lá galera e ela com macia wa coela pepe amaya la ahora eu puque por a mau não ele se ko vai com macia Lau coi lau kama. Bueno. Kama cuma kau. Oi lang aqui no coro. Lang aqui no. Lang aqui. Lang aqui no coro. Bueno.
tua to Faamiminute o na afale o le tula lima fa fianga sui fefilo i le Afiafi i le tauto luaina le mafuta mai o le tato o todo ya tato ye por kalamole Suluaulama na ia tamari e fa no file muele ni afia filmana vai o fe au manga luenga ia me fa o Sofia i le o le ua to amana vatu ngadwe yo ala le lava ia o mea na ia i le frei pula o rio pilima mone mio yo mea la tu puliola wa matan tau le vai i tau le vai ia tamari na wai o tato ai ngai no tua ma tu mo nei fo i tu ia tua o ia le pa out ia le mela na mo ia fe velo ia kwa ia le tato no foi tala fatai ma no tau tu taula ia sa te vai ia le o siale va tua o o ka ko me sai oi ia le kwale uru le squa oi ia ai pe o le tulanga le na fa fianga mai le stasi fo i oli fai fale tu longa shaki la pan io ela e maliu ni sila mal fa sale kama foi o meas wa e foi no pito palauli e foi saber pe se palauli si vai tau wa le vat e fa malo toi le mai mo mai tanto tu le fo o lunga lo penga te fai lange le vafta mai ni so tato paanga ya wa lava le mai mo mai Samoa ya foi no fai lo mo le sila fia e lo tato tu ma la mata mata ia ila to o le mafuta mai tu no mau ia fa pe foi Samoa nei hawat se montafa uso ia o le mate va tu macham ia ma lo o fai o tu le pusta tuna se pui to ta fo mo ro sunga ia mafuta tu ni sila tulia lio ata ma lietoa ma lo le soifua ma walunga i sunga Tapuaiga ma so tau alo fatu mo se unu pele sili savai na tai vai nga uta vai o papa puleia ia manau ai ngai sapa pali i masamu suale pata ia fa pe foi iva ia fai iva vai fai ia tai nane o vai sala masafune fanga oli sala ilua o tanga tufta foi fala rupo on tua tele o le tanga ma lo fa ftai de wa ma watu o e mafta mai le tato por kalama o le Afiafi Paulo Luki e ma to mai tule tau pe tua telinga me ko ke ngofo mo ko o le ulu ke o sale me le mau falili mo avale usa fa tal fat fo le Afiafi mata ko felo sun corseta pe foi Tapuaiga se wa ma li la valo lo soi foto tua ia e malo fo i mole por kalame ma o pela uno to famaleuta wa lava le fa wa wina io tato por kalame manuia tele le Afiafi ia voi le Afiafi fa sa malunga tato lo fanga cho ia la to ia ma futa bai tu le tau pele pe ia ngi puke fai ia ti maliuvao fa pe fo ia meli ia manaya fa te tel to lo le skyler fot fa tal fatu fa to kalmeli lai so mai kalmeli ma ia sa u fa ka ta ia ma lo fa ftai ave seu o fanga mena yo matua mai nga taftafa va vai fa daleli o musum sali mi fanga loa alo lo fat fo ya ingam fa na in William Rick Samoa ta tu talo fa ta si le tu ni fa fitauri o fe ngai ma America Samoa ya sa le ma lo va ftai ta ia vele ma ftamai ya le si me fa tai le tu o lo fa tu i lo sunga ta pala va pe sunga fa fa Tato po kalame ne Afiafi malo o fonga fa tai ia vei le wa ma watu lo bafta bai le tato po kalama Suluaulama ia malo fonga tau longo ma saafi malo le sua ia tele po kalama le Afiafi ia le mafta bai siaro tono le malo tele America lusu le minuto te nei le valu ma ia meli kalameli ta lo fa do sunga se mau ta pala ta lo fa malo so fo fa tai mo po kalame alo fatu mo lua tai chama pa te awang ta lo fa lo sunga ia ma fatu mo sila ia fa upu fal foi le foto fa tal fatu lo por kalame le maftatu nei Alaska te al fitu le fef ya mo di sao ta lo fa la fionga a ta pala ma la staff fa pe lava after lava mo live from Samoa fa tai moli le mata batatu ia le wa mafuta mai le tato por kalame ya ke ia le manga vaku le se be ai a ve lo vai pe o vai sak sa le ia fali
ai fa ko fa ile ko fengo saka Ringa saka, Yo. al fai e si mea, al fai tu, ringa saka. o le mafuta mai Portland Oregon Na ya Amerika, ya Sao. ya Alor mafuta. ma tuale tato po kalamo le ato pona le sa no ilo le po longo fia tangata tu mo le lofa e lata tu le tu no ya ma le no fanga lava e no fono foi no le manatu awana fia tau sami le matua awana fia tau sami le tua oi awana fia tau sami le awana le tu mana ia le la fa mai vali watu lo ele fese me ai fa ave ilo ma vai ko ngai sa step fa ngo fa Alu le ato. alo su ako la wa le ka Yo. Alu fai na ngā vai a wai kami kwai kami de tolpama mele. Ave fo ni lau e lo fa toi nei ai nga uma Missionary Samoa ia no le fenga ia o tau ma le fa mai o Komiti ia o se tala lava e fa loto fa no lo vinga fa talanga i mauni la to wa ma le liu pe wa ia ona fa pe mai fa talanga o le o tu le community le fa ma no ni si sa nga lulu e ma tau tua ia o le lana tapunia mai Missionary Samoa le por sumba le rua ia se o mai lama i le nei taimi ia o lo mutua tapu ma ta fia i la tona fewai vanga na lava o nanga e tau ai ona fewa Ia o le la tala mai lo fa mai atatu. Wa. Ia Te longa la tua le pata o le fai sila tala tala vanga le anga i motu sa. ia e fauto ina foi nei o tatu ai Missionary Samoa tau tuana le saunga le mu e tau la foi le la papale o staia ia polo inga ma fatonunga mai le malo ina ia fa fai ngo fiai ona te atu le fa mai ia ma va vei ona ve sea man to foi le na fia tatu Samonei ia ole fainga lava le tas ia ai ole tu fa ftai Samoa ele i liki tu fa ma ane fa fa mai le tono le lava sa malu tu tono tanga wenga ia ai ole tu fainga tale mo to ia tatu tele mai lo po fe tonu le wa anga ia le fa mai ia ai ole no fo talo ole tala lava ia ke lo e tala tu mai ai le fa mo Missionary Samoa tele na uma na fai tui Mo fa tu. to Missionary Samoa lava e mo lava no ia le tui ma tulanga fa pena ia ai pe ole tulanga le na o ele na ile fai lo tui Missionary Samoa ta tala loa le tunu ia fai lo tui o le wesi se mai ma u se mau ia ole na mau nei fai le ma tui lo na tolu a va vai tu le fon le pepa e fai so tui e lo la mu mai Ia be e si ava no no winga e foi e si tu ila mun mai. ia Ia ole foi sa un to ye. E le fa pe foi au. e kala se o male kuia ma wa pele ola No i kuai le sa wala kui Ala. Vai to fa vai. le ai ole me la utal e ma ta tu te le ro pe au po masani o to lo foi ngalba e le mai lo ale le so ataya pe ke o ka ko kwa le ngai po ka ku le ko fe ro po nga ka lo fo Ia le ata tu ten no foi vai tau. Ole fa tu. e sa fa ko ko ye se lo Ole tatu. Atu tu me tatu te ri vai. Me tatu te ri o atu ye. Al mana ye ole si. Ni fa so foi la finga ya lo rian po. Ile me o le tani malo tatu tangata. Ia tau no ro tangata le fale. Ngai oiro. Le ai ese fesiri po ai tangata ye o le whainga le nasa i eile aturu bua te le suinga se mau de teimi de rei a tau nuu tangata i o tātou whale e mo moso e sui o whea o mai ai oi o kou a oso ua mawai e au ngata maa mai nātou ua tō whama i atia e le fesiri nana malo tia al whale wa ai malo la ui whale ta pena le mea ai ia e whamai whai le mau al toina e man tua wo vai le fale le nai e ele te tat o la fala lavana le sa fa matala le sunga so fa lo liana po e ta we ni se la man tua o sa sanga e mapu ia ile utunga vai vo le la fa e ma fala iru o le ta wo le o sa sanga le foi le wa mapu sa sanga le utunga vai o le winga la fa matala ta nu la malo tu lo to la lo fala me o to la lo fala ele ia fa pea sei mako momoia le o le feo sio se inga le sai le tru e wa foi sa sopo sa va
Ako fakula ka kau sa bali kay ngay mo fongo. Ai ore ai fio lo ai sa bali nei. O ma nei o tu longa le fa mai na tau nu wa. Ele ai se si le pe o le melo il vai terminei fa mai oi. Ya, se vai mo po ai fa to anga yo ye. Si me man nei ai la fa longa no por fa sor sunga sofa. Ta to le terminei. Ia o tanga ta uma. Yo. Ua faile le tautua pe ua fai se ngā sesenga ma le tāpenanga. Ma whaatilo lau mea po le ale mea mai. E vai le whaasoal to inan po. Pau ale mea ia whaamanuia mai. Whaamka apsisiri mai lor koi ngā pōl, ma langa fwoi le leng kali apelam. Ese le tau. Le mānaia le nao Samoa. Ia ua amata o na mō watu. O na ua vaai le tangata. I le mea mō. Ai, ola pele na mea. Ola. Ola ala kupe foi me kia. Ai manga o se kupe, kere manguia. Ai au fa manguia ya ki ola. E ke ola mai ola pele. Ia foi boa mai de tupe. E te ro tu nei ya fa nga uma. Ai mai fa mnia. Ia u mala fa na o fa so fa pena. Ngala wa mawanga mai. Le mai mai ola tato o tunu. E nei tato pa anga le fo wa. O mori mai ola to lo fanga. Ya la vai na fai lo atu mo le silafia ia o le fanga solo atu ni so tato fa mo ngole le fiafi a fele toine tato panga le wa ma wa mai tato por kalambe ma lo la vale soi fo mo mal soi fo la de lei yo ni so le fatto a tau no mai la to lo fanga ya fo in failo quindi na nai soi fo mo le fakasati vil le fiafi ma lo le tau tu atu no do sunga ia ma lo fo lo sa ingalo ngal dias manuel por kalambe mas ele tato foi ngalo tu nei fiafi ia ole alo fatu ia nga mai Samoa a pe foi do sunga ole mata tu nei Sydney au se talia lo va tai en ma futo mai nei fiafi alo va tai mo tato suila quindi modi sao voi lo tu ai e telefone nga qui se on sai modi yo veneta read wala vanatu e mo wala nga o immune system o tangata e ke le kupe pala alo sion sipa ma lo fa to lo sunga mo wi le fiafi le fanga mai uli ta lo fa Missionary Samoa ia ma lo fa tai le fa le sa o le e se la fa tua e se le mo ini tu o li ma fa ia se fa to e vai to alo fa tai e le mafta mai le tato a por kalama era capa elia ma lo soi foi lo sunga ba por kalama ne fiafi ma lo la fa ma lo si viele li mafta tu in Maryland ona tasu lo le po le solulu on via la ba tai mo to le fiafi ma via foi le tato a por kalama lo no winga va tato da fa tau li mai la to le lo tasu lo le po oi tasu yo va me la to pulo lole tavo ma tango fil po kala me lo teneta pola ma sunga dia o se como nui nai tu ma fatatu me pone faftai tai le mafta mai nai to susta to va fiafi ta pola mulea tu ya fa mai senga ele tu ole malo ele fioanga ya to ava le fionga ya to ava ia ole sa la ngia ile fioanga lo le visa le mo ele tu malo le tina ya to ava fa ile lei perso fa na le tina le wa ia ole mai fa mai senga al to fa to wala vau ia wale langa fo yo le fianga alo male toa ma sa tilialo ia fa pe fo lo la to lua ole ngau tala le tua ma fa to fiele lei sna fo sa to le telo fa la tonga le kansia mi sa tu le ainga fa no noa ai mai se le fianga le fionga ia pa tele los le la moleia fa mai senga to fa to walvao ma wala fa nei le ainga ia la fa mata mai to mata mata tu lo mtangi se lupe watching from Melbourne Australia malo half time ia ai peo sina tato pa angolo ne fiaf ai peo a fo ino e ta fa so moli sao ia le wa la tale iva da solua America e Poland Oregon ia ola lai e mafuta mai ele tato suile na ia mai a China malo nga lo sunga malo ta wa tai malo fa malo sile mafuta tu nei Nelson
Aftai pela la fatu mo lua mal fanau. Se ni la fa malele ma futa tu Brisbane nei ma na ia tau I Uri. Ve o Uri len mele. Australia. Ia fa aftai tele. Alo la futa mai se ni. Alo Uri point Ia le to tele na yo tatou paanga ma na yo tatou ainga. E pe ole ta ua le ole tatou pokala pa le Suluaulama. Ia o le sona filena fa ma vai to le tatou watoro ia inga ia mai se man to le taf sisilia po la me tu lo ni wa ile vai ia o tu malo le fionga patu sola sios o le fionga patu ia so fa tu pola siumu sa fa pule mai na sium tau tua fo to no le parlement o le malo tu to taso Samoa hunt pe hunt fai o le fionga tu pola sios sola le la sa fa ma vai te le tunu wa nafi yo na ainga ya mai fa pe mai mo le mausa a vele fionga ile fonfta lai sunga pali e fai masu yo le malo e tau aol tanga vai man to fo le fa lo mawulunga le malo ya ila to sa fa il parlement o le ave yo tanga vai yo le turu ya fa pe fo ila to umia to finga mawulunga tai yo kanesia fa pe fo yo fa msidonga ya ai o la sola vai o vai foi no penga ta failan salona nei ta na barsale pule la fsiringi ai le ato no mai ia por min sta le te fon e fa manino le fa si foi tau le felauto ia fa salonga ma to foi ava no yo officer sili CEO fa punga la tele na mai la foi fa sallau wa terminate io lo no winga o matua tau fia le to ye sa va no to mo ma tu tu li tangat ele to foi mai io mon me fole le turi ole ta na tu poa alve selo ai ole ola utau va va ya tu ye male mangal tau pule ele ole sa onga le ole me wa fa amuta le lava no ona wa malava kon kalate man tua fainga sa ye le fainga malo taluai a fa pe ta o CEO e umalo tatai ona tato no foi le po se toru masina ai fa salau le no pe ya la folinga mai wa sa fa ya tu fainga malo le fast pe ya la fa swinga a umalo taimi ula wato ma e fiol to wai so yo pe to montol va ngale na umala to contracte taimi o le fainga maro no matunei al fainga maro tau ave foi le na len to fa poina le ono mas na fa popol temlen to le med fast sai mantua na umal fainga palo ta pelila fa tau tola to ya setema e sa fa mai la ai amatalon fa wi kon kala tia si o ne ai sai ai la le finangalo le foi le pisasi e a pe fa wow extend le la ele extension o la to kon kala ai sei fa sala la wala to va no ale la wa fa un al malo le o tu e apalai mai o te sa fa le no forma apalai ali tu e apalai mai o sa onga le nai la tau mata o tu le mata o pule fe la to e nei lunga lo pen te fa lang ai ola ma wala malam la mangati ia pe sol pule nane ai pe ole ta va vai no ye no le ai wa o mai ali le contract ole me sa wa ai lo ai ma tu la fon a o uma la valote ia em fai no to e pala ai le tonu sa fa ia no fole sa le awai ele so no fol matu ai o le no fole atu a fai la e to tal sanga e o mo ia o to foi me fole o to sa fa ia e wo ye fu va ngana le por pisa ai ni nen tau so mai ale fu un ngalo matu tari ro po femo o ngai ia o le tulanga le na ai pe ia le pisa ia o la fuwa a matona apa le malo e to so mai to no so sani la te fa pene a me sa mata upu e fela to e pu lenga matanga ta fainga o pe o la tu tiu tele ia ai malo fa tai mole mai mo mai le tato o tru ia ele nei va ngole Afiafi ai mata watu o le ua tapena mai le sa tu pranga telefo o bi ngole tua ia awale fa fonga ba wala tato tru ma fa moi ia o le tato Tapuaiga Afiafi le tu lai
Ia, o tātou Tapuaiga ne Afiafi ia o rea saunia le e whakasama son i lora taitainga le sunga le a o i mai malu e pole a o whanofaiga ia nu whaingata pere i upu muripola. Ia o le tātou taitai le nā o le Tapuaiga i le Afiafi nei le tulai ono ai a mai o le Tapuaiga ia e toe taliu mai le tātou pukalama o le Suluaulama whaaleo ina foi leo i lātou ia ua moli mai alo whaanga e le tātou pukalama o le Afiafi au sumai le mai moa le sao tupulanga ia mau fai pesa le Afiafi. See
Samoa mapu mai ai whiau mga luenga o le ni asu. O maia tātou Tapuaiga i le atua. Awane ia te i mātou le li ie. Awane ia te i mātou. Ai atu ina atu le vi inga i lo suafa. Ono alofa malofa mao. O le tatalo mo le anganga pa ia. Tātou wifo matatalo i le atua. Le atua tolu tasi pa iai. Le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia. O le atua foa la wa fio na e whaia mea umalama i lo malosi ma lo mana. O iai lo atunu i le nei Afiafi, i le mapu mai ai whiau ma ngaluenga na whianga iai. Au o mātu o mai se i o mātu whaafetaia la wa fio. Pangala valea le li i. Nei lama so mātu ato atoa e whaia i le nei Tapuaiga. Le ala leo lo mātou mua i wala au i la wafio. Au ina mai le mana o luanganga pa ia e tau to luaina ma papatisoina i mātou uma. Ina iau mātou whai ai li nei Tapuaiga i le awa ma le mi ngau e te tau ai. Ma ia wha sili na i lama lo vi inga e wha wawau. Mātou te talo. E la atu ia Yesu ke riso lo mātou ali ima lo mātou wha aula. Ameni. O le whaitau ina o awhionga pa ia le atua. Tusi whilwhilia mo le nei aso e tusai mai whaasinonga le tusi whaitau aso. Ua maua mai lea i le whenga inga tuai. Tusi o le profeta Iona ono na matau koe tolu. O te whaitau ina le whaiupu mua se ia whaangata mai le whaiupu e wha. Whaafunga maia o awhionga pa ia lo tātou atua. O nau o mai lea o le awhionga a le alii a Iona. O le fo i whaalua mai lea o a whapea mai. I nā tūla ia, i nā alu i ni newa le a aitele. Ma tā lai atu i ai le tā lainga o te whai atu ai a te oi. O na tūla ai lea o Iona o alu i ni newa. E whapei o na whetalai mai ai o le alii. O le a ai matua te le lama ni newa. E tusa ma le savalinga o aso e tolu. Wa mata o na ulu atu o Iona i le a ai. O le savalinga o le aso e tas. Na alanga fo i o ia ua whape atu. E to e whaanga furupo o na wha umatia lea o ni neba. Whamanu ia mai le atua e ala le tātou whaitau ma whaalongolongo i ana whionga pa ia. Ma ia tu maupea ia te ia lo na lava vi inga nei se o i le whaavavau lava. Amen. O le launga le suafa mamanu o le atua le tamā le alo ma le anganga pa ia. Amen. I ona matau pe tolu. Au whiliwhilia se vaenga o le whaiupu e wha e whai mamatua i le nei Afiafi. Whaafafonga o te toi whaitauina. Na alanga foi o ia ua whaape atu. E toi whaanga furupo o na wha umatia leo ni newa. Na alanga foi o ia ua whaape atu. E toi whaanga furupo o na wha umatia leo ni newa. O le manatu au tu o le launga tu saai ma le whaasinonga le tusi whaitau aso. E whaapea ua launga Iona walu upu. Ua launga Iona walu upu. E le whaingo fie le tau mawhai o le isi tangata soifua. E sui le o la whaale nganga o le isi tangata soifua. E mai se lama i le nei mai tau. I le sawa o le malama ma le maale ale o la ngona whaalia. Ua whenumia i le uto ma le maene. Ua whetoso ai fo'i whapautolo a loi fina ngalo. I le whea e moni a whea fo'i e tonu masao. Ua tupu le tamau a inga. Tupu le malama wha le tangata. Ua o ia i le vātapu ia ma le vānonofo. Tā lofa i le ala sa asa ina mai ana mua. Tā lofa i le toto masaa, ma le polonga sa amata mea.
Ai lava le tūlanga ia nā fua ai, ona te te iona i le malaau mua le atua, pe ona iei le mata upu mua. Pei tai o le mata upu le ne tolu. Ua atangi ai le usitai, ma le matau o iona i le atua. Ua ngata le malosi o le tangata. Ua umalo na iloa malo na poto, sa te te ai i le atua. Ai ua ata mai le filifilinga, matalia ai le vala au whaalua le atua, pe ona a mata ai le mata upu le ne tolu. Ona vala uina whaalua o iona. Ua mea le mamoni mau o le tuua manoa o le atua i le tangata. O le ata manino o le atua alofa fua, ma le alofa muti vale. Pe a fua i le leo si tai o iona i le amatanga. Ai ua ui ma ngalo le sala. Ina ua toe whaatui na mai e le atua, mai le manama o le ia. Whetalai le atua. Iona, ina tu la ia malu ini nema, ma tau atu iai le tala inga o te whai atu ai a te oi. Le ai se senga o le whaonga ina o le upu tu lai, i le mata upu le ne e tolu, ma le whaonga ina i le mata upu mua pe iona mua i polo ai ai e le atua iona. O le upu tu lai i le ngangana e pere. Ua winga tutusa ma le whaonga ina o le tu lai a le tangata ua toe tu mai le leanga. O le tangata ua toe tu lai mai i vaivainga o le ola. Alona winga. O le tu lai na tu lai e iona. O le tu lai lama le tangata ua li ua le loto i le vala awina. O le tu lai a le tangata ua usitai ma matau i le atua. Ai o le whaatusa ni newa o le ai tele. O loo atangi ai le tu matie o lona fo isi o si o manga. Ua whaatusa ina o na ele i le afe valu se lau eka. Ua sili atu o na te le na ilo papelonia. Hei mai o na au pā ua tusa lona maualunga ma le se lau futu. Whaatasi ai ma olo maualunga ua whaitau a whai i le afe lima se lau. Au whaatu saina le tusi le nei a iona. Me e tolu aso e savaria ai nei ele eli. Ui o lea. Pau le vaenga lea ua manino e le o se a ai titi le a ai le nei o ni neva. Le iti o foi fau ngata le manao o iona. E le whaingo fie le ngaluenga ua wala awina ai. Pe a fua i le loto i fale o le a ai o ni neva. E tau mata i le ete le tau nuu ma le tau nuu i ma faufaunga lama ia wha le tangata. Peitai. O le a ai e te le i le vai ngā tangata. E iti le le sila whanga le atua. Tau nuu iona i le a ai ni neva. Le ai ase isi mea na tue whaatari iai. Tau nuu lama i le amatanga o le ngaluenga peo na fina ngalu iai le atua. Manino le leile foi upu a vea nei ma tātou matua. Fai mai ua alanga atu iona yani neva i le sāwalinga o le aso e tas. Ma whaapea atu. To e whaanga fulupo o na whaa umatia leo ni neva. O le whaanga fulupo o le whaase fulu. Tasi le numero i longa i tutono le tusipa ia atoa. O le afoi wa to e a whea i le launga iona. O le launga ua whaita uina na o le valu lava upu. A o le valu upu na alanga iona. Mauti noa o le valu upu na tuina ifo i le atua i le loto iona. O upu fo i nei e valu. Pau lava leo le leo wha perofeta o lo i to tonu o le tusi atoa. O tusi iona. Ua mauniso le ausu e sue. Ua tusia o se tala tu e wha amatala. A opu nei e valu na launga iona, lava le whai mamoli mau, o se valu anga wha perofeta. E uina o le valu upu, ai o fōlinga ma ai o le sirisiri ese o le atua. O le ata manino o le atua e muli i ana au auna tatofi. E whaangangana ina fo'i e le atua i upu, e alu mane mana.
Samoa e malau whaafafonga Tapuaiga le nei Afiafi. Manatu o se wheau fo i lea mo i tātou. O le wala awina whaalua o iona e le atua, o lo o atangi ai le tua manua pea o le atua i le tangata, e ui o lo o tātou wanga salapea. O le ata manino o le atua lo to whaamangalo. O le atua e te ringese lo na to asa, a e te le vave lo na alofa. Wha ailonga leo o le atua e tua manua pea. A le ea sa tātou tari atu i le tua manua le atua. Le ai lama se isi tu e sili o na tāua, pe o na whaia e iona. O le matau, mausi tai le fina ngalo le atua. Whape na foi, se fe au mo i tātou Samoa e malau whaafafonga. O le usi tai le atua, o le mea sili leo na tāua. Po le alama o tātou langona whaale tangata, e lolo mea uma. Pe a o ina fina ngalo le atua ia i tātou i se mea whai. E ui lama i le muso iona sa iai le amatanga. A o le lama na toi li liu lama ina ua usi tai le atua, mantua fo. E ame lama tātou e le atua i mea tātou te le fio iai. O le ata manino le ese o le mana onga o le loto le tangata. Ese le mea e fina ngalo iai le atua. Mauti noa lama, o le anu a iona na anu lama ma le popoli. Pei tai e le masino sa taitama le atua. Malu upu o le launga. A o le malu upu o pesia i o se lapata inga ma losi mo ni neva. Pei lama o le neva i tau o tau soifua ma o wolai. Ua tua na i aso a lapata i mai e sa uniuni ai no nofo lava. Mai tau le o tātou iai. E rei tutupu ni mana o leva ono tātou tāpena. Aisea. O aisea le fefi. O aisea le pala ai. A tonu e whapena se whaalongo ni neva i le perofetanga iona. Whapena fo i tātou. A muia ni neva o atu iai le perofeta ma valo aso e whaumati ai. Ai tālo whai ai tātou. Tātou te le iloa le tu aso e sau ai le atari o le tangata. E le leo na toe a fio mai. E o loo whaapeo no tātou whai alo na fina ngalo. Tātou mawhau pea i le ngaluenga whaola i Yesu i le lalolangi. E le iso ona feta lai Yesu i se upu i tangata. Feta le nga uma na whai a Yesu nā tangi lama i lana ngaluenga na whai i le lalolangi. Na o nama ilona maliu, manona toe tu, sa ia fola i tangata. A leo o taunu. O lona maliu, manona toe tu, manu malo, mai le oti ma le tuunga mau. Ua whai ma whaamanatu tā ua i lo tātou wola au auna i le atua. Pe a whai tātou te tu mau pea i le atua, i le whaatua tua. Ia manu ia tele malo longa o le nei Afiafi Samoa. Mai atu mau pea i le atua le vi inga le wha manu ma le wha nitanga. Nei se i o i le wha wavau lava. Amen. Tātou pe pese i le atua i le pese tolu se lau fetus fulumaneiva.
o tātou tālusanga, o te tālo le whaafetai, whātou esenga, ma tu inātou o tātou manao i le atua. O tātou wifo ma te tālo i le atua. Lo mātou tamae o le langi, e pa ia e mamanu e siri e se lama la wafi. Ua mapu mai lo atu nuu i whiau mga luenga sa iai le ne yasu. A ua mātou vi ia pēr la wafi o lo mātou atua. Ina ua tau manuia mea umai lo alofa ma lo wanga le. Whaafetai lo mātou tamae. Ua sa mātou ia ala whaingataa. O ala o lo iai le maatui ma le maangao, o le maa whaala vea au. Mātou iai tu tonu o whale whainga luenga, a o le lama fo'i o le whili ma le ti a polo e le moe. O nisi sa iai malu o whale, o nisi le atina eina o le uta ma le tai. Pe ta ile li ia ile ni afiafi, ua mapu mai i mātou, ina ua mou mali atu le malama lama. Fotua i mai le pongisalo mātou atua. Hai tu maupea lo mātou loto whaafetai i la wafio. Ina ua taunu manuia foi fuafuanga pe o na iei na ia mātou whanau i a onga. Le li ie, mātou whaafetai e lea unua o no olo alofa fo ai fua ia i mātou uma i so se ala. Whaafetai i lo wanganga pa ia. Lo wanganga o lo tauto o luaina pea lo mātou whaatau waa ma lo mātou le ato atoa. E iei teimi mātou te ngalo ai ia i mātou la ufio. Pei tai lama le li ie o mātou mauti noa i le whaatuatua. E te le otu ulafo ina lava i mātou uma. Whaafetai i lo wanganga. Tauto o luaina pea lo mātou whaatau waa. Mātou whaafetai i a wafionga pa ia. O awa fionga pa ia le li i, ua tō matauina lo mātou wola tau mawhai atu mō la wafio. Ua avea masulu i o mātou vai, a o se malama lama i o mātou wala. O mātou whaafetai situ. O na o lo alo pelo Yesu ke wiso, na e awina mai e tongio lainai i mātou uma, ma le nanolangi atua. E ala ilona maliu, malona toe tu, manu malo mai i le oti ma le tuunga mau. Ia i la ua fio pea le vi inga, le wha manu ma le wha ne tau. Nei se yo i le wha vavau lava. Le atua mi o tonui. Mātou atu lava i le nei afiafi, a o se i fonga e le ato atoa la mātou i fonga nei. Whātonga alo atu nuu, mātou te o atu lama i mātou tangata e tumu i le whamauni. So se wala awina lo mātou atua, mātou mautino lama e le eiso mātou ato atoa na whaatino inai. O mātou whaatala le lo mātou wala awina. Mātou te talo le li i, se ia e alofa ma whaamangalo i mātou. Whaamangalo lo mātou whaamawalulunga. Whamangalo lo mātou whaasausiki. Whamangalo lo mātou whaamoe i le poto ma le ilua. Ua ngalo ia i mātou o na whesiri atu i la wafio o le puna o le ola. Mātou te talo le li i. Ia e anga le lei ma whamangalo la mātou i whonga nei. Ave ia le totolo alo pelo Yesu ke wiso. E sausau ina ai i mātou uma. Ina ia mama ngalo i mātou i luma o lau sirafanga pa ia. Awa o mai pēr lua nganga le li i. Ina ia o mātou langona ina pēr le tāua, o no mātou tū mau i alawa e saunia. Ina ia o mātou alo ese mai ai i le leanga lo mātou tamai. Le atua mama nai, mātou te talo i le nei afiafi, ia iai lo manuia i lunga o Samoa atoa. Mai lama i tai o e kālesia, o lau au whai ngā luenga to tofi so o se whata whai taulanga. Whamanu ia foi la ua fio i tai o lo malo, le ngata i lea o minista o le kapeneta. Whapea foi i whaipule uma o le mota.
whamanuia la ua fio I whaululunga o so o se matanga luenga. O le ngata I leo lau au whai ngā luenga tu tofi lo mātou atua I so o se wala awina. Talo fo I la ua fio se e whamanuia, ia I la tō o lo whaia le whaiva o le tautua. O le ati na eina o ainga, o nuu mafio anga I le uta ma le tai. Le li I o mātou te talo mo au whamanianga. Ia turu I pēa ina ia mātou whanau, o le lumanai o Samoa lo mātou atua. Mātou te talo I la ua fio le li I, anga le lei mai la ua fio si o mātou watu nu nei. Tau ma mau pēa mai whaamai ma whaafita auri le li I, o mana whaale nā tua lo mātou tamai, ia tau ma mau pēa e la ua fio. Mātou te talo lo mātou atua. Anga le lei mai si o mātou watu nuu I o nāti nai. O le ngata I ati nai te tele, o ati nai I le uta ma le tai, o le ngata I fale ma le lau e le eli. Mātou te talo ia e whaamanuia lo mātou tamai. Whaamanuia la ua fio I le whaafonga Tapuaiga mai si o mātou watu nuu. La upu fola fola e pe o na alu I le nei Afiafi lo mātou atua, I alu lava ma le mana lo mātou tamai. Mātou te talo ia le li I. Whaatase ai mamana o ngai lilo I o mātou loto mātou te tui nātu. Whaia iai o lo fina ngalo, ai o lava ma lo mātou whaatau anau. Mātou te talo, e ala atu ia Yesu ke riso lo mātou o li ma lo mātou whaaula. A ona manuia ma le file mu o lau fio le atua le tamaa. Le alofa siri siri ese o Yesu ke riso lo mātou o li ma lo mātou whaaula. Ia tu mau mai le I o mātou lunga, ma lunga o le lanolangi atoa nei se o I le whaavavau lava. Amen.
Whamiru te lewa te nei lea whale ono i le mafta mai o le tātou o te roo i le tautua le EFKS TV i le na porkalama le rei o le Suluaulama ia maua maalo i ofe le whaafonga maua ne whiawa le tala le lei e pe o na tāpena i elu tātou tofi le Afiafi. Mo le lenga whaftai tele le sunga tofi le sunga le ao i mai malua whana whainga le sunga ia nu whaingta mui pola ia male e ka le sia sosol e whakasai sosol ma le whiau tau mulu le Afiafi mai launga iona mai valua upu matua i mtau tia launga wa launga le ana mai o le langa iona tu e whanga furupo na whao mtia leo nina Taua le taulongolongo le tofi toi wha manatu ia ma toi wha sofiai mo ngā ruanga o le wha tuatua i le wha whanga maua le tātou turu teinane o paanga wha longolongo ia malau mai moa i le tautua a le EFKS TV manatu se mau o le wha ia ia tātou lo whaanga i lunga lo penga ta wha ilangi o nei o tātou ainga o paanga masani le tātou televise ia au fwoi o na wha ilo o wale mai mo mai a Samoa ia mana tātou paanga ia teinane o whai pisidisi ia o le langolango ina le tātou porkalama whamalo atuai ia ina i o tātou ainga o lo whaanga whemoli tai o le rei Afiafi whaaftaitele ia le taupati a maisa le mafuta mai Afiafi so tanga Jeremia Ioane ma lo lava pala ma lausunga le ao ia maftatu nine yafu tina ia mio ma le whanau mo le ato lo whaanga tina ia lufi vaisala ia male ainga manuia tiu te le rei Afiafi ia ta pala whape foi ia le sunga ila wao whaaftai tele alo fatu tina ia mio ia whape foi le ainga toia mia ia male ainga inaine yafu mafuta mai tafi mose mo di sao Suluaulama Lucas ma lo nga lui lo sunga manuia tele po kalame lo fatu lo sunga from Melbourne tafi mose fa malo le tautua tono fa bria le tua tai tavi alor mafuta mai mena ta read le vai mafuta mai salu silata fie fa longa tu lo pokala matango fie fa manuia le lo tautua tai mai a tina temsi te matai lo pela ma fanau ia ula ki foi le mau koviki wa no foi le fale wa isolate il io le nei lo ma yaso ia le umata mata toi le porkalame ia wa fa pene foi le chop ma lo lava le sai fa tai pela lo fatu ia te ulo ma fanau tu mo le sao fa tai lava la fionga la ao ta pola ia ma le staff mo le live from Samoa ia o fa tai loreta ia stasio tato panga o mai le tato porkalama i le nei Afiafi vi tato lima talo fa lo sa se lua ma sunga fesiau ma lor nga le riaso a luenga ia mo se de silafia le ula tang matu nei sa no le liko van le po ina o sa tu al fa mai Komiti se va en ole tu nei ma na mata mai fulu lua na po ia se ia le vai so fou ia mana o mia le tato talo mo le nei tu o le tato tu ro fa tai to lima ele fa lava fa ngaloina o total sanga Sophie Andrew talo fa lo sunga matango fil fa so lo fa tu le sunga fa venga ma fa tua ma le kalesia fa tai mo la unanga a si tato tunu lo fa tu mo lo sunga ka bless tai ia ma lo fa tai pa kisa tu sanga ma fa tu Hawaii ma lo lava ya tu lua ma na ye tele por kalame lo fa tu so ai ngai fanga sa America Samoa ia fa tai tele le mafuta mai ia ma lo ma fa tu mo sa na amene mai ia na amene mai sa ninga ula le tavita tu ngala na la vita palu wa e fa mamlo mai o fingo fia le mon la to o le fio a palai mai fafo e tu un fo ma na ia vaenga uma o le porkalame sa ninga lotu fa fianga a sidon ma na ia maria au fa salau ma la vai lo sunga fa to a to ta watu ni cases pe aru lalu lo fa mo lo fa pesi o ta to watu no fa tai tai mo lo tu sao mo li sao le fo ye mafuta mai le tato porkalama ya amenia mori io manu moipu ma lo le tautua alo fatu Samoa no retalen awan itene lo fingalo ya nei simel a faina ile o mera ta o pole mo tu io ropeta tui pea fa tai mo porkalama ta kofie ma lie pespesenga au telavou nai tu susta ia la vai tu mai ayong ngolo atule Andrew blessing EFKS team
Malo foi fai nei aso, praise God. Aftai mo le sao fetuao, blessing e whakasa TV alo fatu mai New Zealand. Sa le va Afiafi alai fa tai le sunga le fa ngainga mo le for nei aso fa manuia le tua na ona mo le foi o no tua mo le ona ta pola se mau ia mo so fu il tino asi le nganga fa tino ai ia tiu tum fa o fa ngai ia le fa ta tali mai so ale pure ia Aftai ta wal vao, Ains blessing Andrew blessing e whakasa TV team malo fa aftai mo le sang poltele fetu avia fetu wao Sophie Andrew ia la to mai o le mau mai le tato polkala mo le Afiafi e mo nielo fola tato le Afiafi aftai le sunga mo le tapena ta hotel yo aftai le tato tofi ia Filippo Sio le ma mai naito ia Ramona le lofi ia le fa ta fa mo tua o le sang poltele fa aftai le sunga le tofi mo le fola fa lo tele fa o sta tu do fa ngai bel covid sumreiva ni le tua le sunga e fa penga pele ngang pa yo le tua wa le nga lu nga fola vi ia le tua fa tal fatu ni Afiafi lo sa se lua rev tavita ia fa foi tampala ia mbese le nga lu nga le whakasa TV fa aftai Stoi no spalami le. Ja, o tala pai, fa tala watu i lo sunga maror se ho mnuia, on ia tele unanga mo le programe alo fatu from Oklahoma, Amerika. Fa aftai tala. Ma foi le Afiafi le wa ma afta mai nga ruenga Mikaele talo lua. Ia le wa fa malo mai le tautua, malo le tro fa manuia le tua so fonga rue. Tango fiel por kalame familia le tu lo sunga e wal nga luenga fita ofenga yai fa afta tele Robert Benson alonga lo sunga le o mana ma tu sindi lo fatu na yo uso il alvaya ya we are dio John ma Vitali ula le ta vita fa afta tele ya le fowa ma watu ta wolu pole tua mo le mai tele lavan ya wa onga mo mal talo yona ma lo sa ni le yo sa ni nga le tua e meso vi ingo le tua mo leota ma lo la non sa ne Afiafi tu mai skia ma lo fa aftai fai lava un va sa aftai nei tu susa ma afto mai tanto tro ma to le wa ta pena mai ni so falinga wa to mai le tanto visa wa le Silvia e la mai mwanga ona to foi mai le ia fa wa foi tato a polkala mo le Suluaulama au sumel mai mo ni so falinga le wa to tonu mai Fasisilanga male ekalesia fa putputonga Christian Samoa ofisa wa onga aba note fasala mo pule a onga kolisio de moenga fo lua fa ya onga a onga mtata ese salonga ile carpentry and joinery tourism and hospitality tolu fa ya onga tusiata malifal mataanga ile communication English in fine arts and arts history fa ya onga kolisio tuasivi ile general and pure science lima fa ya onga kolisio le moenga fo ile English and history ono fa ya onga kolisio malwa fo food textile and technology fitu aba no fengal benga kolisio pauta mo fa ya onga general and pure science lua teufanua tolu leopo o fa matalanga mo aba no fengal benga job description fa so taile officer wa onga EFKS telefoni lua fa fatisfa extension tulbono tulfitu tulval ele tuta sanga ilato sata sanga mumo mai o vaenga ta wa mo tusta sanga tu ina mai tusta sanga mo le no fengal benga lua fa matalanga soifua o ina ngalwenga CV tolu tu spasim fa ilonga wa fa maunia fa fa maunia mal fe au maisi fatua tusi mo tusta sanga fatunwa onga EFKS funga falfa maota yoana vidiam tamalingi pia tapunia tusta sanga sfaraide sutaso mati lua lua ile afalfa ile afiafi fa aftai fatunwa onga EFKS fasila silanga muli mo ita lafu fanual malo mai fala patpatongo ile Samoa e mo no manto fatuloi pa iolo tapua inga fa funga Samoa ole atunu tofine isoli tapule nei fasila silanga tawa
A o longono pui ali ina mamalo si o tātou atu nu ua lo no fo e tā lafu. I whanua lo tātou malo Suluaulama. E au ona sila fia i lātou uma lo no fo e tā lafu I whanua malo. Ua mai a whaasila silanga e lua na whailo atu aile nei mataa upu. Whaapea a fianga whaale tulafono o iai pe ale usta ia tatalo atu. Al whaala potopotonga mo whaale leo nei e tā lafu. Ua o mawhoi o na whaatino nisi o ngā luenga whasoswani whaamama a venga whaala potopotonga. O na o a fianga tama a ingo Samoa malalalangi COVID-19. Peita iwa whaatupula ia nei e tā lafu. Ile le tau sisio a ingo o whianga inga na sainia mo le whaamatu ui nātou nei whanua. O le whaasila silanga muli nei ina ia tutongi uma au tau ai tā lafu. E tau i nātou le maasina e tāsi mai lea so. O le nei whasala launga to te awhia mai e tongi umawa o tau ai tā lafu. E tā ua ona o tau sila fia. E le se alofanga o le tongi ino lau ai tā lafu whaama e COVID-19. E le avea fo ilo le mawa ino le nei whasala launga tā ua. E whai ma alofanga o le tongi o lau ai tā lafu. A wao lau mata whai o i tau silea. I lalo tu la fona ma ia ingo lo puipuia ai whianga inga na tātou sainia. Ia mana tua le lei a whai o le ale utangia mai le nei whasala launga muri. O na whaonga ina loa lea i le whaala potopotonga lo na malo si whaale tulafono. I lalo whaavai ma tulafono Samoa. O lo puipui ai nei whianga inga i whaatino ai loa le mua whasala lauina sa o tau suafa. A fio anga ma le awha inga wa o tau ai tā lafu. I lunga o ala whasala lau umalo abano i whaala potopotonga e peo whaale televise, le tio, o nusi pepa whaapea fo i upenga ta whailangi. Lua, whaamutua ina lo awanoa e au noa ma le toe longo ina o oe. Ma toe whaafo I mai I le whaala potopotonga, mo le toe whaasoa atu I mamalo le atunu, olo I le lisi whaatalitali. Tolu, tu ina atu le whaamasinonga nei mataa upu, mo le au ina mai o a o tau ai tā lafu. Whaamole whaafesota e mai le ofisa I tuana I mato, moni mataa upu e fia whaamala mai. Whaia ma le whaaloalo tele, whaala potopotonga o ele o Samoa. Public notice from the Office of the General Secretary of the Congregational Christian Church Samoa. Vacancy, Manager Malua Printing Press. The Congregational Christian Church Samoa is now accepting applications for the bar position at our Malua Printing Press at Tamalingi. He or she is responsible for overall operations, maintenance and improvements of the CCCS printing press. Reports to the General Secretary, the General Purposes Committee and ultimately to the CCCS General Assembly. Preferably a person with a degree in management, marketing, printing and experience in a managing role is essential, punctual and well organized. All applicants needed to provide verified copies of qualifications, an updated CV, 3 respected referees and their contact information, and a letter from your church minister. Salary and other benefits will be commensurate with qualifications and experience. Job description can be obtained from the CCCS Central Office upon request. Applications close at 4 p.m. on Monday, the 28th of February 2022. Please mark application, Manager Malua Printing Press, and address to the General Secretary, CCCS Level 5, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Whaaftai, this is signed by Reverend Wawa Tautau Fau, General Secretary, CCCS. Pasisilanga male ekalesia whapatipatonga Christian Samoa, ofisa wa onga, abanoa te whasalau, muamua, pulea onga kolisio leo moenga fau, lua, whaia onga a onga mtata ese salulonga, ile, carpentry and joinery, tourism and hospitality. Tolu, whaia onga a onga tusiata, malefal mataanga ile, communication, English in fine arts and arts history. Pa, whaia onga kolisio tuasivi, ile general and pure science. Lima, whaia onga kolisio leo moenga fau, ile English and history. Ono, whaia onga kolisio malua fau, food textile and technology. Fitu, avanoa whengalbenga kolisio pauta. Muamua, whaia onga general and pure science. Lua, teo whanua, tolu, leo po. O whamatalanga mo avanoa whengalbenga, job description, whaafsota ele ofisa wa onga EFKS telefoni lua whaafatisfa, extension tolbono, tolfitu, tolvalu. Ele tuita sanga ilato sata sanga mumo mai. O vaenga ta ua mo tuista sanga tu ina mai. Tuista sanga mule avanoa whengalbenga,
Lua, whamataranga soifua o ina mga luenga. CV, tolu, tuspasi mwhailonga o whaamaunia. Wha, tusi whaamaunia mai whaiwhiau maisi. Whatua tusi mo tustasanga, whaatunua o ngā EFKS, whunga whalwha, maota Ioana Vidiamu, tamalingi a pia. Tapunia tustasanga sfaraide sutasi o mati lua whelua i le awhalwha i le Afiafi whaafitai, whaatunua o ngā EFKS. Tas 10 minuta na talo le tulai fitu ile mai mo mai lo tanto utero ile titila nga faftai tato paanga lo langlongo ina tanto kala maasaba ile titila nga faftai ile mtanga lo nga business ala manu malepa malie ya va pe voile compagnie le SOS mo le langlongo ina tato po kalame ai mo le tu ya famlia ngos fana ya ni solo famna trino la tos fana ile a tadile ya Ione Kalepo yo ni na toile na sfulu to sang ia fa taile tu ona to sang ia ole olanga le tatu te ola ia ole mata ola le tu ma usta i ma tu ia ma wol poto ia ma fa le vai foi ia asol so fo mo ola ia manu te lo asfa nau a Ione la to ngalo sfulu to sang ia mai la to mo lo fa manu ia no la to po lo fa na tu no la to asfa nau dia so ia manuia tele o tau as whanau, ia manuia tele, ni so fōwhanga o tau nei Afiafi. Au ni ngari a teo le tāna kalaba le soa le pule, afa le valu le poana nei, ma afta bai ei whionga le minsta o leo fa le pui ma le tine mu, le whionga whawalo, ia e meise foi le so sani mai, ia i le tātou po kalaba, ia o tai o le tiro, ia tāu tele la, moni so matau po e la ngā i le tāna kalaba o le soa le pule, i le poana nei tanga longa leo ia ai mori atu le ngang whaaftai e pen sao no sunga le whiau i tātou sponsors se le ma whaaftai at oilo e mai mo mai mawhaftai na le tāna kalaba le Suluaulama whaafele at fo i le mai mo mai e le sunga le toina ia mispalau ni whaatau whaaftai tele mo lo whaanga whemo le tai mai Sofi ia o lo whaanga e maise o lo mo le mana mo se pese ia o le a e sa iai pe a mau se tai tātou lava le pese te sa ai a e mai moina tato por kalami e mo terminei le utape na mai sa mo tang longo le tulai fitu ia maniso tato kalami fanga solo i lungo le tato wala ata tato tu fele ina nei afole valu ia tato fele ta ma sunga se mau manu teleina le nei Afiafi ia ma le fanga yo le tuno o Tapuaiga Afiafi ia ai meso talinga su le po soi foi ia manu ia le Afiafi